Ya kamediap junge hybrid ubah news nem karta nakisnong nongra lumarbo lalap narut surok joka klau kabahap hakisnong maupat uniu hybrid ulaja hanin kasngi hakapor saw bajin ubala tip kerteng kumu kersan bor khar mudai hakaba nagleng jong kasnong kala lejwat ya u nadu menin menmet rai kim sabla labdin ayai deitat nega step hakaba nagleng jongki kala yo jingtip bala yo I yakamet jong uniu khana ha maupat. Nak diskusi mo, tumakas ng jungi kan man jagung kini, kali ike kami pa, kaya yung sem jungi kina baca kini. So, bang yung itang hadin lay tayo mo, baca itu hybrid saus mende. Tiga kasnong ka nuduk baca ka tu ka jing jadi hybrid. Nak kasnong ka kalak kanong perking ne ka kumno. Namal bang ibang mentado kalak penjasa. Nak kalian kasnong nilalong meeting, nilalong derbar ni angge. Ibang irai ni nak kasnong tengah. Was ingam nak ban itu di press mentah maba kidan ke igi kindon tiba ni fasim show na din ani kan nagla ada ko tang asa penting tin ya bu deki CCTV beki wei ke jung pahara se ban pensingan street light ni kita kayak mangkani por milong dorbar hadin baca itu kelung aga dorbar ngila request si kibri bro kibala manafot ban bu CCTV bakin bu bakin fokus ya kuai asudah pada kibri ru ngila bar fight by kibadan haying bakat badan harus sudah kin bu kalat manusia asas sudah nah kalian ka isi dan kesnong ngila ya kerpat kibri besong kesnong bah kini rap ini lagi babu dia poikep umno ya kana jengja ba kan yang tip menmiet hadin ba nak kalian kimi pa kila tip sa kilang badong pun yang menmiet tentasi step wat Mentang step ngayo jingtip na kibai ba ginong kitam sinong ba kilang balap met chane ngilay step tangilay wan no na kaliang sinong adon ka jing suba ai kumbai smoky ha ba kidon baki he pulet don ka jing suba ba kena usha penyap ne ka dei kumno tu pia ka tu te ngam sola wanang mak kulit kidang ngalakeli tam kiong kidang investigate kinde postmortem tidak nonton na sai step ini kena di basa hai exactly ba isa halomar bo block 3 hai klep Shenigrim Kabadi dengan tim hapor bangawan mangala nyau siteng praduna ngajat namar ngahap ya lentin lemban kajing jongki ban pois kajing tengok ang balai bayalum kat nekat neh hadin itu I mehe I ang yang aba untuk kelung ulaja tu kitu ki kelung ki bam julet lek ka sabar kempon kan ki bak lek ka be kempon lajong tengah pengong ani nadu saw baji baja ngau kat no baji ba ija ti kelung ang saw baji tengok ang ni nadu saw baji tekan ne kapor mlong syu temar kum tahi ngapun ya I rang badong la pentip la pun ya block and chat la pun tengah ang pentip lem ya rang basnong ngalak suyalam be itu mehe ngong ya nak sya police station sabatai ke ba ulang tu kelung la duk mene kat no baji u pia aja kum tama pi mensni tengah ang batai be ke jing sisa ya ki pulet temasun pai hang tairu ki pulet masun ang bajak kelung ki kampen slam ra ki banang tho ya katu ke FIR ki dadon la ka jong hi itu mehe bat ki don ki para marjan bayar tho temang ngabat ki pulet nila ya lek wat na nila wat ki klau wandemer kitu nila wat lek cha po jiang ki bahayang jong ki semadar ting nila lek bat ki pulet menmiet ni haduk si bajiru kidang rung bapli kitu kinala ki egila terus tama ki pulet kong video yu ini kena tu ngadai sa marjan kahaba ke kani ka manyo pi menta na kaliang jong kisah ka yen kena badai ka macam ini kena pi pajak itu ki bahayang yang akim sa ban rung sto sapo tang bakilaong ngadai la pensisai gam hawat kadai bala anus nam ni ini kena di news nam Tertengum no? ha di kelung serang kerteng ban ayu kum to ngalak let pi kerteng Te kong le se kano baji AP yo jing tip ba kilapat ya gane ka med yap chande sa mopat. mentan his pang kidang puan yang De pidan le se kum I basak majan pidan ka jing subai e ba isyak penyap ni kelung. ya kata tengah melak raban tim dai kibor kibadai ban wat kinwat benia namangan puak syu ban long kumne mo kum pekene ka jing dia para jongaru mentadang tang si benai tam kumtuhi ki berat hang tuhap wa nang tada dep dia para jonga ka dia sok kumtuhi tu kelung sate senong ra te
kani ka bangim ngola kan ka imlang salang bangin long kumne te ya ki bor ki badai kmi badai kin dawat benia kin dati benia kan mo kata kan ni don kam kata te nang ta kajing senior kawan nga isir kayo drug ki kena baret ro tip ki naka kajing senior te kita ki drug ki jingdi ba pen buat hi ka penlong ka mo ban slor te le se ki khlong manta kim long su kum ki khlong man swa ngin pen bi ki di jing bam ki mit manta ba pli khlong kum utu khlong le une le wa ayu ne ude khna ba lui te le se kajing ayu ngan ai ni mobile pet ini tu kelung mah ki pet ki ai te yo ra imla ra ban song tho man mit ngi la ya wat barak simit hadu arba je ngi dang wat tengi ong salah sai mestep ka taru dan ba tiak la ya ap ki kena dong jungi nang tu lo marbo ba pli ki la ap dong ki tiang ki ong ba la yo i ka tu ka jing dia ba wan berat te ki ap salor teres ki ya syong ki lor jong ki teres ki beri ki la syong na samla menen ngi sanran hi mangiru kilang keme mo Keteng mo kong pi. nga kateng bobina dahar Mano Ka balak kadong yu. Sa. ngam tip yang ngaru ki fuan pulit pulit wanyang i ong yang let pet day nam day saya tu tengah ong ki tu bahayang kan bakin pet bahama Tek mo kala day itu. ha i ong mentah Ki ai FIR ai. menen ngayalang mangaban IFIR haran jak police station teki haran police station teki la penstat menen ki claim up hi bapli ki pulit hado bandar dep katoro